Khironia long PGR VGR puthak karbia me kangni. Dheng taghara long Karlitang Dhananjay Wari kachik moment pen veteran football championship surini rainko rapli angdung kiti ke pathu pong. Bukajana long chiri pharoi sia long le Karbing lo Thomas Council tum longli pata pidet pusi alam kiklan. Karbing long life Adap Abirta long penili sami beauty bepi pini Abirta ton pen arjuponitha. PGR VGR puthak Karbing long Thomas Council hin pen notice ki PGR lam the chichak det pen puthot puan so se ki tharle paprap nang jipu ki mang padu ponsi ki dam tang jak hongni phai Chris siarni Karbia me paman ponsi ka che songa sai ki den. West Karbing long Khironi High School pathuak lamalong Karbi ka chingruma me padopon. Dangso melong karbiri chu long singrong hang nang kachetong dun jalam do bonta kopini ki sungpen alangli nang chetong dun unedet lo maya hut Rahul teron di mahasau akarbi chetong dun si karbi tangte karbi pusi di mahasau pen pusitame nang chetong dun nang koklo pusi alangli nimje pini arni bangso mailong karbia wikido anarat atum kacheto thegapot kachuru pajerlo Jongse Karbing long Thomas Council hin pen bangso PGR VGR long lialong tharli ponpe det pulote rat thor paksitame tharli nang kokpo lapen bangso hut kopini do kok pulote adaya bangke Karbing long Thomas Council CM Dr. Tuliram long hang lapen MP Amar Singh Tiso alang litumsi adai chi enang kokpo athe alang litum stame tiso lapen rong hangsi kachetok lapen la so kur bangke Karbia khe pinak pusi litsong rong pharpen nimje pong labang tharbi nang kokpo jong si alang le tuma hin pen jong si ke claim ka pangkre laban ke claim ke si ke thai do bole karbi arat si ki thursi labang ke isiang teng pi claim nang kokpo laban hala karbi arat thurpa ko jong si bohala ke claim apor nang le rok lo bolo dangte CM tuliram hang karbi sitame moke alang li nong si atai do ji Amar Singh Tiso da Tiso kur ke karbi ke alang lita labang so atai bange chepari sinna kokpo laban mo burki mo na dobo bini karbi tum thurpa ko karbi ko man kedor karbi man ka patherak karbi thurpa ko karbi tum kar yes na papeng pe hala sono ke chok tige amuka rong hang tum amuka tiso tum lan ko mane amuka jung ratali political party le tum ko mane ka thar sang ho ko mane son bal dag isia ke chok che bangke mo burki mo rong topo athe karbi ka chingrum karbi ka che bhage nonde tage party benche bhalo so benche bhalo doi ka che bhage nonde tage lasi lasu karbi tum ka che pathe song many ere pin along pangke halang war chok te je itum ke laga pini pena malam ka lelo VGR ke laga rang pena lam lo lase pini anta chong hoi se election declared ma bang sele arjui nangli tuma channel hoi pen kethe ke ding mane le arjui bang chong hoi se election declared ma chong hoi se rada bhan apong meeting padoret apong meeting pe hangaret apong pa protester apong dharna pa pedoret chong hoi ma bang sele arjui alam bang ate le tom jong se non anta a order do et aron do et pen dan anta election declared bolote lage iletum galelo chukidam tangbang HD minister iletuma hills area department lo HD minister jogen mohon ta bang pudaklo niletum pen ke thangala mavelo lage council atum lo polote council kachari ake hai tuliram rong hansar nanglitum kachiya pon team karbiang lo office do clip langma election nun nitum man karbi atuman aduk nang hoi nang nelo lahai nang pacetong nang nelo program nang paires nang nelo dharna nang padu nang nelo illegal settler lo bolote aron do eng kene binot kidam tangar ni ile tong kadu ka beta rata teklong lo ke lamding lo karbi atum ya chichu du choma di manga election lo then why not here lahai group chim ne tum han bonai lahai ne tum proigre
Dipu pen Govind Tisola pen Kironi pen Mohanteron Carbing Long Life. Veteran mate arta cricket pen abat atumaphan panong ponsi dhenta gharalong veteran football championship surihni rainko rapli angdung kiti ki pathualong dhenta ghat veteran football club atum chepahai ponsi ke hayanong e chepari dengpong jakhong puni phai ke parni dhenta ghat pathua klamalong dhenta ghat veteran football club atum kachipatir pipon kalitang dhananjay wariaphan kachiki moment pen veteran football championship surihni rainko rapli angdung kiti ki pathu pong Bangso angdung kiti ki pathu ponamailong aluhi sar poman pen Carbing Thomas Council Border Development Board Chairman Willingson Phangcho kachitong dunalong Korkanthi Model Kongchun Bang Chanraingti Abarim Dunmai Phu Boro Hahitia Sabha Biseswar Basumatari Samilangso KAPTA Amai Phu Sawarterang Anparta Kalitang Dhananjay Waria Chor Promila Waria Tum Pendanglok Pinang an Man Pengkedo aluhi tum chetong dun Bangso ke pathu ki bi ponalam the Dhenta Ghat Veteran Football Club amai phu Kameswar Balari lapen Kongchun Bang Lawrence Ingtiatum ke than ponke uvi kimi jakong kimi atuma phan ansose football ke pathu nat kirung dunjia phan lapen arta pen klike pathak atum sitame okpan kachpa me verjia phan akimang lapen uve barin football ke pathu a players atum kachitong thujia phansi Bangso ke pathu pipon lu pusi than pon Son sikivang jening kan sitame lapuson ke pathu ke padupon jia phanta kachisik padupon po puta thanpon Aluhiaman pen kachitong dun Carbing Thomas Council Border Development Board Chairman Willingson Phangchoi hin pen sitame Bangso ke pathu ke bipon theka puthak Dhenta Ghat Veteran Football Club atuma phan kachuro lamthi chepaklang pon lapen football ke pathu pen alian parta okpan kachepami unalam thea puthak ardi dojot pen than paklar pon Bangso angdung kiti ki pathu pona terang atum lake Raja Pathar Veteran Football Club Bakalia lapen Dhenta Ghat Veteran Football Club atumang bongsi pathu pondo ki pathu pon boma porahut ki pathu ke the kaching bar cherajo goal isisi chithapsi ki pathu apor jut koksi ki hai keremang the long pon pidet bonta ke hai kerem ki patini vek ja phanpura tie breaker ki pathu ahut Dhenta Ghat Veteran Football Club che pahai ponsi ki hayanong e tangka lapen trophy chepari deng pondo lapen Bangso angdung kiti ke pathu ponahut gol ke thap chenga bangphu thonga basumataria phanta nong e pajer pon yang Januari Bangso Memorial kan kini dapat football ke pathu angdung kiti ne dapat ni pun teglong lo lapen ke ningkan kep pen abajar so arta om mucho datuma lokuson football ke pathu ke lokuson kimi pon ini artik an itu mahawan sita be hala hem ke dokok ningkan kep pen abat ke pathu ning hangatum han kini tangrum si tadak Dhenta Ghat hawar along veteran Dhenta Ghat veteran FC atum kini tangrum pen son kini tournament namilo tournament nambil kini andung kiti khela porik lo asila Bangso pathu longke Raja Pathar lapen kita dak local team Dhenta Ghat ang bongsi kini yang kiti lapen chipoi lo kana so pathu 90 minutes of that penalty angge lapu ta gol sisi pen draw der lo api bangke tie breaker pensi Dhenta Ghat veteran atum di hang hai asi pathu mepik anu lang mepik ang lapini arve jangsir lo motor ta pathu motor binong lo kasi lason apor hot pini kuchwa tim same cheating good pen pini pathu gol teglong lo kasi pini dadak committee mate dak organizing committee tum hanta hero party lo dong mukak pen samsing ti Carbing Long Life Bukajan subdivision ang kang lakhain ko rakithom Bukajan MEC constituency arlong chiri pharoi si social longle Carbing Thomas Council tum longle pata pidet pusi alam ki klang Abirta kilong ponatengke Bukajan MEC constituency ang kang Ghurial Dubi Bisnu Rabha ME School dungpen Dhansriya lang royan longle thejong bijong longle chiri pharoi si social longle bangner ke batum chilangsi longle pata chiselam det pusi inur bang kachirok tokara tumpen chini pong Labangso longle pata kilong ponake surini ra inkorap ki MP kiligap lang prangsi Carbing Thomas Council pen pata ki pipon puta chini dun
Kimatha dam nang jela mabangke karbia tumjong si longle pata cho hangdam pulote aningkan an apor nang koputi sitala kiche asotum kupusona bidi pensi longle pata chepa longlok loma labang si chari gemuni lapenan parta isi ke mang huthumeme nayala mabangke karbiang long ke siksedula long rialong lapuson chiri pharo long leke kuson si pata kilong ponoma lasi munthi damene binongalang langdam sinang longli pata ke piun deta hai sita ke ongnai ta chiri pho penan par ke kiche aso tuma phanke longli pata pinang nema pumemi mithang karbia tuma mata longli chiri ke papata selam jiplote karbing long tumas council long chiparai nang jilang puji sita non la bukajana long alam ke matha mimi alam lapuson thak si bukajan sub division angkang along ke kiche aso tum inurinut chiri pharo isi chiri pharo hini an longle pata ki do tum tadu bukajan borjan sarupathar diopani lapen nilip msc constituency longjong si tarlip dam pulote thekpon longjin lasi lahai kadu ko bialam ke nisen lu pusi pujima mate lake chok chi pusi pujima lake raksi chini lo lasi chok chi pute komaratum lo ke chok chi mondal ask aro ma mate revenue em mate land settlement advisory board ki hekpen lsab atumlo aposi thampo bukajan penananterang karbing long lang pinia Adap Abirta ke lapansi kangton poniklong kardong